Me yede. Who go money mass? Eh, asem gaje na wo kayo. Oh yes. Because as your age you are now, no. Esenka we futuo ni ade anka nkofo. But dia why on we obi eba on chen a. Obe sure be ferry say. Yeah. Me so me kana sa. Kana sa pa. Me fa ne say ma brabo anyi. Inti sesi am to e memobo. Okay. Inti me mobra me ye ne say me ni obi a metena fia obehwe me. Inti sesi no me an ese me koba. Inti mayem ho abosoma ketre. Inti me dada me ho. Okay. Me dru ba bia. Inti wo susu se sa dan na wo dan eno na eboa wa brabom sisi ya na as your age, you know. Eno na discover. No, oh boy. I think say you are I say who get it out of hands. You too much. Because from 20 and 30 going crown we dru ba bia wo mu sa brabo na say wo mo sesa ne maybe almost sesa free ne maybe ho. Na chano akobo blue, chano akobo mauve, akobo violet, akobo pink, yellow. Oh boy, I think I said ugu ye ni mase. Obi ti se me. O wisika bebre. Okay. Oda dem oyare o. Okay. Obi ti se me. Sika no kura we ni bi no watime pie. Je se ne nana no koba ene wadidi. Ansa no wadidi. But who age ni dey? Me nya sure so this age because won wodin pa. Na me kire say ni age a me menya no. Okay. Bruni adwuma na say abe adwuma. Ye mfrɛ me. Okay. Di kwa me fa so a. Ni menya adwuma aye no. Enu nti na me. But ade na wutimi ko gina esiye say udi ubedi. Esiye. Onananom omma Ghana for say me misa o say obia nkobi. Mabusu ni bia nkobi. Ade nti na me ni madwuma ayefo. Ene koye. It will adwuma ayefo so accept ma o say at your age. Ko esiye na kodi ubedi ana na trending bi keke na also bo on ma ese na wo kan time bi ese wonya bibi e be entertain you eno so timi ma wo ni che trending na wo kan ho asem no me ya me hu trending kro. Okay. It's one na wo ye ne sa keke me share dem near the dem katam so. Okay. Near the microphone wuram mamia. Okay, so we pay e to abontin a okay trending okay na dia bio na me pe. It was say eno na e bi e ma wu e ma 2024. Okay. I'm going. You are going where? Me wu. Oboy Siki, I'm say on some na wo kan 2024. Yes. Who be 2024? Yes. Into 2024, Nyankopon ya dom. Na de won kwane wa hoden che won we nwu ade ne ye nya. Eno ho adwuma no medical akoye no we say ye no. It would jitum say 2024 who be wu. Ma ye ho adwuma awie di say say. Eye wonya nwuye. Ena me che say makoye ho adwuma awie. Na nanom age wo mu de. Aka obo ade no. Oh boy, so mama me twa me ho aba. Ka owu ho asem. Asese baby abekfa bia na me bewu. Who say ya de papa de. Say owu. Ase owu asem no. Ase this year aba wano dodo ani nsenkyerene ni awade a wo ye no. Mama, anya this year le be ama no. Okay. Me kan ya che ena bre no aso. Ena bre no aso. Ntimi mfa ka say ene me di owu bo me ho safuhina na sesi. Ena de me koye we se ye no. Me wi ni se obo ade be famia. Obefami on fami so a eno ti na make sure say nya twen a wo twen so obo ade ne mefa wo na nya de wo ka na obo ade ne wo ti wo no de wo pe na wo ye eti se wo koye nsenkyere ni nyankoma de wo esie se wo twen so obeba befa wo ne de em se maso se mi so min course of bia so fani santo bi so se bia me be wu wonyi wo no mfiri wo bobo ade na wo pen kola sa nkola de asa wo pen kola small girls ndodo asem we obusa mi se mi mamu ya ba ye dey oh me pesa o ma mi mu aye e mi wadi ya papa nya agro na me kan e bra na mi so na me ya bra ntira nka se misra eni ade no at the age of 24 20 le bad na me empanyimfo asema o kan ye de em se ade ntina betena efiditi ntanzo ebeka se be empanifo enna eya enye enti sasa ne awoti wo ya wankasa wonnimu se wonya abofra sa na abenyi na se wanyi ya wuko 8 years no wo bi so betimi aka kire wo se enkokrafo enna eya papa okay enkokrafo so de eya papa kokra wo mo no modi Oboy so mama ebusia your numbers no 024460
5647 0244605647 ubetimi afre ede wadwenche ede abre ana say fama ye ewo ye WhatsApp messages ne so na ye nkenkan emfa emma nyankopon nkoso nhira mo wate se da ne da munya bre na mo je bre na mo hwe ye nyame nkoso nya mo kese pa Oboy yeah did you make can say oh yeah mam payini now ni ukunu ho ma no konkra side ni kwa so ma bufu okay because yemienu nyina ye wo problem one man no problem wow we mam payini okay wo problem okay wow we papa payini wo problem okay nti ese maame pani be fa bo fa se be man ko twa no ho a ni kwa so man ha no oh okay because eya na edin se o fa wunu apanyini edin Jimmy medium fast for the past more than 30 years been fed obi a wanyini no bro because we age we dey enka mama ana mama me bo age we ka wan fa pra mama 50 something enko money ye de aha de na me bisa woni oba tena woni ne ko wenya 70 woni so enya be 65 and 60 ni die ya papa na eno ni die ya no edie no de hi na mo amfa nsa ase na edu mpanimfo so na afi de ya se ogugu a enye easy se obohunu wo yira obetimi asore sa ni se wo hu akola nti na tete aba ni sa na tete wo yiri so wo so sesem na ode abrante bi of course yes ana oba ni de mo de ya mo mpene so ye ga de mo nko akura mo nko ba wonim se de wo ke so bi betimi pra me experience kakra mo ni de ni pra be de o baby betimi am wa kola asa ma ya frɛ wo yire oh debi but you na ka think say Oboy Siki wo ye oba me wo yire oh yire enenti me wo yire sorry to say enenti sabe o yire e ma o kwan say fankola I mean na ye yo ho sa ko fa akwara wo yire be ma kwan ese de bia wo ti amansantin tan so kan me ye na me fa na chi na okay de Jana edie na waye wa brabo mu a meka se wanu ho wama Jana sro ya de ni tiesifo edie na brabo mu ase waye bibi wanu hunyanya eka ame wanye me no credit abrabo a me boni de I am one particular person I am very careful so me bibia me ye bia na me dwen ho be 2 3 4 times ansa na maye enti no asin say bia say maye bibia my regret there honestly I've not had that experience because me am very careful in life but as a waboa wo bi wa abrabo mu so as wanu hu e fan say nkola ya wo form say eden a why you papa but what's exactly and no dey say bia e ba no say nipa bia e bia waye ne papa da na mu me bia na ode your friend say insert say ebia obe show gratitude no na or the I say on show appreciation oh Debbie Chiana ultimately can't try and say we start here because we start here now we hear for I'm almost so say a lot of people will come in your way relationship yeah. Broken heart dey me hello Jana so mama yeah hello good evening my sweetheart hello good evening my sweetheart good evening odo you me pacho di ni baby are free okay when ti me enyina so okay Jana enko ye brain ntino yeah na me ka say e ba no say waye obi papa da na nipa no we expect say nipa ne be show appreciation no ene de ade a me feel say normal normal in life because abrabo no enye de bia na bia obenya ne de nti na e ba ne sa na me mom ne instead say bia me hu ne say ade a no I take it so mama yeah hello hi odini baby a free me pacho hello me pacho odini baby a free me pacho jina twen ho wo TV ne ho kakra okay hello good evening hello good evening me pacho wadaro ma mo fra okay me pacho
Udin. Me pato me free kwatibu. You pap mami enko. Hello. Me pato twen ho wo TV no kakra why. Na wo ne yen kasa ye wo so. Okay, when to me enyina so. Abusia number is 0244605647. 0244605647. Okay, mama, efutu kakra be na obitimi dem ama ya no youth na ya ba ase ye pentem wa abrabom no. E de efutu kakra na obitimi e ama. So we your ba. This time any season na ye woman no. Yeah. Any day we asi dane ko no. Yo emfa wa abrabom ntwen obi a. Okay. Fa bibisi weni so. Okay. Se ne be ya weni be ye du e wo mfie. E na de ya pa ni se e mata de nema bi e na me de e na mu kitchen hwe o ma me de wo be ko school waboa abrabo yi mu ye timi ahwo ama wenyi awade na wo ko ya wakɔhye dem baabi a wuti no tese wo mpese mfaso bia be ba wo so wabrabo no ye de bobre enye wo ye oba fa bibisi weni so na shobe yo tina hwe enye ne din se obekọ market akọ gada nkrofo because of the dating and so me do for men hwe se na wotie ahofe enyi chop money ahofe ntoka ahofe impo enempo se wo de wo si be ma eno na make se wo de weni nyina mama pacho so mama me pacho me ba call hello yeah, uncle for so good so pa na den your friend me cause your phone show ya just a miss call sir a phone is on more than 200. Good evening. Good evening, my sweetheart. Me pacho enko we didn't baby are free. Pacho me ka say mercy. Okay, me pacho enko. Me pacho friend media. Me pacho enko. Ko me de ya misra o. On shra monso. Me pacho me ka say mercy. Yo. Yenye o se kromfo ye na yenye o se kromfo ye na yenye usun adwuma wo hia mmoa wo ho me shes baba me hia mmoa yo me pacho ye wi a na wa frɛ yen why ye da se o frɛ yen okay yeah hello okay so mama ti fa bibisi weni so me fa wa bra bo ntwen obi a ene wo ye oba me fa wa bra bo ntwen be ma se na be ya ye ntieti awo so da me ka e ma ye njai omo e ye ma be ma yi chopon wo so betimi ato prepaid wo so betimi aye bibi se na be ya efie no kura ni je betine mo oba wo nye bibi e na be ene kura me ma be ma bi ohun na opewa se on bi sa sorry awuko o se adwuma be na wo ye because onim sa bra bo no be ja e ka ni de ho na bra bom pleja e no baby a wonye djuma oboru abe botosin the reason we tosin is say enyi be free ni ho wan kasa wo e be free ni ho wo stand kola be ka ho anti sa be ma no oto asase e si de enye especially Ghana ha ye ayewo enye ye iti be ma pope oba otimidi ni sa ye bibi at least import so timi yi chop money kitu atowa obeba no se oye keke na asakura wo mfa ntwen itu yoba me dofo me hwe to ne ye mu bi ye tete bi susu ye de ye adwuma me hwe to no na hwe wa ho ofe na fa weni tutu se na wotie no be me bi be fa no mbo wo ka ade ba ko awom ni se wo so pese wo timi de won sasi wo buka se me abana me na maye we ana me na me ye we oba o ye adwuma be ma mbo ni su dwe o oba wo ye adwuma be ma mbo ni su dwe mama nyame nshira pa me pacho me ba Jana be ma de o final words atujua abusia mama mi nchia mi ankasa me ma de nyina me sweet mommy fabric center oh mama yakopon shaw eni ade wan ade fa last Mother's Day no oye e de ma ye yakopon koso ne okasie pa me dofo se ba fabric mu fabric pa dia eni udru akra rolling circle hono mo abi so obi a say ope fabric center hey de dudu obi a upetu bia eye etufo bo bomodin a na kokohwe mama ai na dudu obi a yemfa emma me pa cho final way seconds pe yebre no anya yebre nti me so me final words am de be ma yahwefo mo hwe ye ni say in everything wo ye wa brabo ma ka bibi say determination be determined and then be ma why focused say bi ansema nipa beka ni ade na en shift
wa adwene emfi so and our Bible so ka say in his time he makes all things beautiful. One ka say in our time or say in his time he makes all things beautiful. And say and pebebe sometimes it me twen won Yankopon nim na ya bomebu ni abre. But it me ti ase say won Yankopon mrepem no obeya de nyina afefefe a ebema o bobrana o rush o be relax. Because everyone say your time in India and come on some bebre. Everyone say nice beautiful lady like you na say wa me masemu ni wani so but wo die si wani so say me nya adwuma baako upon the music career ni nyina no me san ya che say metete nkola na da che omo so am ya be ye and you know nyame show baby suro ewia ade baako e wo nyame ho wo ka nyame asem wo ka Deuteronomy 28 verse 12 o si na me hira wo nsa no adwuma na wo be nam so e de aya akasi bebre inti de hina wo ye na de na nyame hira mama mpacho fa wo number to Oboy mpacho me ba mama mpacho fa wo number obi e hwehwe wo betimi enya wo so no fa number ne to jo okay mpacho me number is 0244 38823 0244 mama mpacho to bona bo mama 0244 3 baako ena 88823 okay 0244 okay 38883 nyamisha Jayana patch of our telephone number to JB and obi shower or so hia moa wo pese nsa no adwuma fatudwa e ma patch number ne 0541159191 to boase 0541159191 Yankopon ko so nshira opa what Oboy Siki so ensama ya kan nyina na ye brand ntino I think say ye do be sia nke senke de wo pa because enema oguso ye no in fact me akasa meti I don't think fa o final words to Ashefwa or Moshe. Ashefwa or Moshe, the bit Macari say, more your man, I'm Titia. Okay. Say, who can show it here? Okay. And your body. Okay. Man, I gave up where you shoot. Okay. Skinny Pia went man for each away mistake. Oh, okay. So more. Okay. That's how can one more the any and Kasabe said, what's this can you and Kasabe Sabi, a mema na woman nibino. No one can say, come more. But what's this can be? As a open source, a beme biana. We shall bar. Won't be Hakara and Kofa crab baby at. Me patch of our telephone number to Jamai and Sunny Bay say, a foot to a root to say, and no crosses will be per who foot to Nidia. One froze, maybe will be better do your program and I said, maybe so. Okay. Media. Okay. Macandia 2 years. Okay. Yahan Kwana Macan. For number no, or camera. She will not phone number. Oboy Siki TV. Okay. Okova Bibia. Okay. And a SMBS TV. Okay. Bibia Fanchino. Okay. Number Nangasadi. Yamfama. Okay. Oh, 10 one is all moon follow. Oboy Siki TV. Okay. Follow me. Okay. And a SMBS TV. Okay. Oh, YouTube. Oboy, yeah, that's the set on Safra. Why? Yamisha, Yami on such a watch. Okay, it would me more at na wanya ho it's me here. Before me boot. Yeda say, Jana, you yeda Jana, Yamisha say to Safra. Sweet mommy, hello, mid of Yamisha, so invite you.